Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Saifullah, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara beserta keluarga besar Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, Allah.